салом алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи тиловати ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайурзода. имрӯз дар барнома дастоварди муносибатҳои дуҷониба байни Тоҷикистон ва Узбекистон, ҳаракати қатораҳои роҳи оҳан дар масири Душанбе Тошканд, армуғон барои ҳаводорони каломи баде, маснавии маънавӣ дар шакли чопи муосир, вусъати ободониҳо дар Бадахшон, ҳадафҳо барои татбиқи лоиҳаҳои рушд, 90 коргоҳу корхонаи саноатӣ бунёд мегардад. вазъи дастрасӣ ба маҳсулоти ғизоӣ дар ҷаҳон, зарурати истифодаи мақсадноки замин ва захираи дусолаи маҳсулот, васеъсозии майдонҳои кишти картошка дар ноҳияҳои Рашт ва Истаравшан, таҷрибаи самаранок дар самти картошкапарварӣ. шарҳи пурраи хабарҳо. Масири дӯстӣ, инкишоф ва таҳкими равобити мутақобилаи Тоҷикистону Ӯзбекистон то рафт ба сатҳи сифатан нав мерасад. Дар доираи муносибатҳои устувори дипломатикӣ бар асоси риштаҳои бародарӣ, дӯстӣ ва эҳтироми арзишҳои фарҳангиву мардумии ду халқи ба ҳам дӯст устувор гардидаанд, дурнамои робитаҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дорои дурнамои нек ва дастовардҳои беназир арзёбӣ мешаванд. созишномаҳои мутақобила байни ду давлат ва тавофуқоти нави ҳамкориву иртиботи устувори дӯстӣ ва бародарӣ ки бо рӯҳияи баланди сиёсии роҳбарони ду давлати ба ҳам дӯст Тоҷикистону Ӯзбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба даст омадаанд, натиҷаҳои назаррас ба бор меорад. Инак боз як воқеаи фараҳбахш. Имрӯз қатораи роҳи оҳани Тоҷикистон дар масири Душанбе-Тошканд-Душанбе ба роҳ баромад. гузориш аз ҷараёни ҳаракат дар хатсайри Душанбе-Тошканд. боз як рӯйдоди муҳим дар муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ба вуқӯъ пайваст. имрӯз қатораҳои роҳи оҳани Тоҷикистон дар масири Душанбе-Тошканд-Душанбе ба роҳ баромад. иқдоми мазкур ки пойтахтҳои ҳарду кишвари ба ҳам дӯсту бародарро ба ҳам мепайвандад, минбаъд ба тақвияти робитаҳои мутақобилан судманди иқтисодии байни давлатҳо мусоидат хоҳад кард. дар рӯзи аввали кушодашавӣ 210 нафар мусофир аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намуданд. дар ин рӯз сокинон бо хушҳоливу фараҳмандӣ бо наздикону пайвандон ба тамошои шаҳрҳои Ӯзбекистон роҳсипор шуданд. мавриди зикри хос аст ки Тоҷикистону Ӯзбекистонро тарихан муносибатҳои неку инсондӯстонаи чандин асра ба ҳам мепайвандад ва ин иқдом дар оянда низ идома ёфта дар рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ нақши муҳим хоҳад дошт. раҳмо кушода шуда гешт абадӣ шавад. мо он ҷудоям хурсанд шудем. якум марта омадам Душанбе раҳ кушода шудааст, куда ҷудоям хурсанд шудем. президентом ва раҳмат, шароитом аз бин буд. шаб онда баҳрам кушода шуд. Тоҷикистона дида ҷудо хурсанд шудам. аҳли халқаша дидам, меҳмон дӯст, одам дӯст. раҳмат Тоҷикистона президенташ баям, халқаш баям. минбаъд раҳ кушода шуда поизо шавад, самолёто шавад. албатта тез омда мерем, якдигарро мебо дида тамошо карда Душанбе халқаш кади бо наздик мешем. хурсандо меомадем ки раҳ кушода шуда бо поиз раҳаш кушода шудааст, куда ҷудоям хурсанд шудем. бояд ёдовар шуд ки қатора аз Душанбе ба шаҳрҳои Тошканд, Сариосиё, Деҳнав, Қумқурғон, Самарқанд ва Ҷизах мегузарад. сокинон имконият доранд ки минбаъд ҳар ҳафта рӯзҳои Душанбе тавассути қатораи наву замонавӣ дорои шароити хуб ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон сафар намоянд. ин иқдом барои рушди сайёҳии ҳарду давлат замина мегузорад. манучери Сулаймон, Баҳодурии Истам, Фарҳоди Восе, Ахбор. идомаи ахбор.
давоми 2 рӯз дар шаҳри хуҷанд ярмаркаи 8-уми байналмилалии савдо суғ 2022 водии имкониятҳо бо иштироки беш аз 500 корхонаю ширкатҳо, доираҳои тиҷоративу соҳибкории Тоҷикистону давлатҳои хориҷӣ доир гардид, ки дар таҳкиму тавсеяи робитаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ имконоти мувофиқ аст. гузориши Рафзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. ярмаркаи байналмилалии суғд водии имкониятҳо ки бори 8-ум баргузор мегардад, таваҷҷӯҳи бештари истеҳсолкунандагону содироткунандагон, соҳибкорон, доираҳои тиҷоратию сармоягузории ватанию давлатҳои хориҷиро ҷалб менамояд. дар таҳкиму тавсеяи робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ имконияти мусоид мебошад. дар намоишгоҳ, форум ва мулоқоту гуфтушунидҳои ярмаркаи байналмилалии 8-уми савдо суғ 2022 водии имкониятҳо намояндагони корпусҳои дипломатии муқими Тоҷикистон, 500 корхонаю ширкатҳои ватанию хориҷӣ, доираҳои тиҷоратию соҳибкорӣ, сармоягузории давлатҳои хориҷӣ, намояндагони бахши молиявию қарзӣ, намояндагони палатаҳои савдо ва саноат, бизнес ассотсиатсияҳо ширкат варзиданд. ярмарка бо баргузории форуми байналмилалии савдо суғ 2022 водии имкониятҳо бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон оғоз ёфт. ин чорабинӣ бо нуфуз имкониятҳои воқеии вилояти суғди Тоҷикистонро баҳри рушду тавсеяи ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратии сармоягузорӣ нишон медиҳад ва баҳри ба роҳ мондани робитаҳо миёни истеҳсолкунандагони ватанию хориҷӣ, воридоту содирот, тиҷорат, ташкили корхонаю тиҷорати якҷоя, намояндагиҳо, сармоягузориҳо имконияти васеъу мусоид мебошад. намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ густариши ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ, соҳибкорию сармоягузориро аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ ва заминаю имкониятҳои ҳуқуқӣ эҷоди фазои мусоиди сармоягузориро дар кишвар таъкид доштанд. сафирони як қатор давлатҳои хориҷӣ, роҳбарону намояндагони идораҳо, минтақаҳо, ширкатҳои хориҷӣ фазою имкониятҳо, шароитҳои Тоҷикистонро баҳри таҳкими робитаҳои иқтисодию тиҷоратии сармоягузорӣ аз рукнҳои муҳими сиёсати иқтисодии Тоҷикистон арзёбӣ ва омодагии хешро ба тавсеяи ҳамкориҳо иброз намуданд. дар намоишгоҳ корхонаю ширкатҳои истеҳсолӣ ва соҳибкорону тоҷирони ватанӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Федератсияи Россия, Ӯзбекистон, Беларус, Туркия, Эрон номгӯи зиёд наву намуди молу маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, коркард, банду баст, маҳсулоти хӯрокворӣ, ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр, молу маҳсулоти ҳунармандӣ, таҷҳизоту технология, барномаю лоиҳаҳои молиявию қарзӣ, сармоягузорӣ ва имконияту харитаҳои сайёҳиро пешниҳоду муаррифӣ намуданд. саноат содиротбонк бо мақсади дастгирии молиявӣ ба соҳибкорон, сохтмончиён, саноатчиён ва соҳибкорони ватанӣ таъсис дода шудааст ва имрӯз дар чорабинии имрӯза мо маҳсулотҳои худро, маҳсулотҳои қарзии худро ба тамоми соҳибкорон пешниҳод карда истодаем ва аллакай як сол мешавад ки саноат содиротбонк дар шаҳри хуҷанд вилояти суғд фаъолиятро шурӯъ кардааст ва зиёда аз 10 миллион сомонӣ барои соҳибкороне ки бо истеҳсолоти маҳсулотҳои ватанӣ машғул ҳастанд саҳмгузорӣ карда шуда истодааст. соҳибкорон, тоҷирон, молистеҳсолкунандагони ватанию хориҷӣ бо намоишгоҳ шинос шуда оид ба роҳу имкониятҳои тавсеяи ҳамкориҳои иқтисодӣ, ташкили истеҳсолоти муштарак, намояндагиҳо, сармоягузориҳо, афзун намудани табодули молу маҳсулот ва содирот, мубодилаи афкор намуданд. мақсад аз баргузории ин ярмарки байналмилалӣ аз он иборат аст ки мо имкониятҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва иқтидори содиротии кишвари моро ба сармоягузорону харидорони хориҷӣ муаррифӣ намоем ва яке аз ҳадафҳои баргузории намоишгоҳ аз он иборат аст ки муаррифӣ намудани шароитҳои иқтисодие ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст, он имкониятҳое ки дар минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусус дар вилояти суғд ҳаст ба тамоми сармоягузорону меҳмонони хориҷӣ муаррифӣ карда шуд ва ин шароит муҳайё мекунад ки дар оянда корхонаҳои нав бунёд карда шавад. аз Федератсияи Россия соҳибкорону корхонаҳои вилоятҳои Москваю Липецк, округи Ханти-Мансӣ, намояндагони корхонаҳои ширкатҳои 7 вилояти ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз ҷумҳурии Беларус як қатор корхонаҳои вилояти Могилёв, корхонаҳои муштараки Тоҷикистону Эрон, Тоҷикистону Туркия молу маҳсулоти хешро пешниҳод намуданд. дар доираи созишномаи ҳамкорӣ бо вилояти суғди Тоҷикистон, ҳайати намояндагии вилояти Ҷиззахи ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ярмаркаи байналмилалии савдо суғд 2022 ширкат варзиданд. дар ярмарка беш аз 100 корхонаю ширкат ва соҳибкорони Тоҷикистон аз вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои тобии Марказ ва шаҳри Душанбе молу маҳсулот ва нақшаю бизнес планҳо пешниҳоду муаррифӣ карданд. мо қариб 20 соли таҷрибаи корӣ дорем ки бо давлатҳои хориҷӣ кор мекунем ва дар ҳама намоишгоҳи давлатҳои ҳамсорӣ ва дуру наздик ҳамкорӣ мекунем ва хориҷи дур.
доираи васеи мутахассисони Туркия ва Россия бо мутахассисони мо мулоқот карда самт ва рушди корхонаҳои истеҳсолии ширкати Фортуна Коро дар оянда васеъ ва маҳсулотҳое ки мо имрӯз то 1000 номгӯи маҳсулот истеҳсол карда истодем, ҳаминро дар оянда дучанд зиёд кардани. ҳоло дар соҳаи саноат ва соҳибкории истеҳсолии вилояти Суғд беш аз 300 номгӯи молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад. соҳибкорону тоҷирон ва мол истеҳсолкунандагони вилоят бо корхонаҳои ширкат ва тоҷирони беш аз 60 давлати ҷаҳон ҳамкориҳоро ба роҳ мондаанд ва ҳаҷми савдои хориҷӣ меафзояд. дар доираи ярмаркаи байналмилалии савдо Суғд 2022 водии имкониятҳо марказҳои тиҷоратӣ амал кард ва доираҳои соҳибкорию тиҷоратии саноатии Тоҷикистону хориҷӣ суҳбату гуфтушунидҳо намуданд. дар ҷараёни ин ҳамоиши иқтисодию тиҷоратӣ як қатор ёддошти тафоҳум ва шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расиданд. дар заминаи солҳои рушди саноат то соли 2026 дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сохтмони 500 корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ бо фарогирии 13 000 ҷойи навикорӣ ба нақша гирифта шудааст. Абдурозиқи Азиз гузориш медиҳад. татбиқи амалии дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан таваҷҷӯҳи асосӣ ба бахши хусусӣ ба он мусоидат кард, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон рушди саноат таъмин гардида садҳо адад корхонаҳои нави истеҳсолӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор бигиранд. айни замон нишондиҳандаҳои 5 моҳи аввали соли 2022 дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта афзалтар дониста мешавад. қабл аз ҳама мароқи хоса зоҳир кардан ба ин самти таконбахшандаи рушди иқтисоди миллӣ замина фароҳам овард, ки иқтидори истеҳсолӣ афзоиш ёфта ҷойҳои нави корӣ зиёд гарданд. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2022-26 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 500 адад корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо назардошти 13401 ҷойи корӣ аз ҷумла 132 адади он бо таъсиси 3913 ҷойи корӣ дар соли 2022 пешбинӣ шудааст. мувофиқи омори расмӣ дар 5 моҳи соли равон дар вилоят 45 адад корхона ва коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси 462 ҷойи корӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, дузандагӣ ва масъулияти сохтмонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. соли 2022 дар корхонаҳои саноатии вилояти Хатлон бештар аз 3000 ҷойи кори нав фароҳам меояд. дар корхонаҳои истеҳсолии хишти шаҳри Левакан, ки теъдодашон 4-5 ададро ташкил медиҳанд, даҳҳо нафар сокинони маҳаллӣ бо шуғли доимӣ ва қисман мавсимӣ фаро гирифта шуда барои коргарон дар баробари таъмини маоши хуб дигар имконоти иҷтимоӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. ҳар қадар зиёд шудани корхонаҳои саноатӣ ба он боис мегардад, ки дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла таъмини сокинон бо ҷойи кор, рушди иқтисоди миллӣ ва ғановати бюҷети давлатӣ ҳиссаи сазовор гузошта шавад. дар инҷо сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мебошанд. дар инҷо технологияи итолиёвӣ насб карда шудааст, ки барои босифат ва ба талаботҳои ҳозиразамон ҷавобгӯ будани маҳсулоте ки аз ин корхона баромада мешавад ҷавобгӯ мебошанд. ба асосгузор сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ миннатдории худро мерасонем, ки чунин соҳибкорро дастгирӣ менамоянд ва ҳамин намуд корхонаҳои саноатиро сохта ба истифода медиҳанд. дар ин корхона якчанд намуд хишои шаклу андозаашон гуногун истеҳсол карда мешаванд, ки ба талаботҳои ҳозиразамон ҷавобгӯ мебошанд ва кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки маҳсулоти баровардаи корхона дар бозор рақобатпазир бошад. дар ин давра аз ҷониби ин корхонаҳо ба маблағи 15,6 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст. ҳамин шабу рӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сохтмону бунёди 87 корхона идома дошта, дар назар аст, ки дар ҷашнҳои бузурги миллӣ ва давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. дар заминаи таъкидҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи маҳсулоти истеҳсол карда мешавад, ки дар минбаъда барои содирот мутобиқат карда тавонанд. дар ин давра 41 корхонаи дузандагӣ суръати рушдро таъмин карда ба маблағи 25,5 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол
استحصال آمدند. کارخانه‌های دوزندگی ولایت ختلان طلبات ساکنان مخصوصاً شعبه‌های معارف را با لباس‌های شینم و زیبای مکتبی قانع کرده ایستادند. در بخش نساجی و بافندگی نیز امکانات رشد بخشیدن استحصالات خوب به نظر می‌رسد. محصولات نساجی ولایت ختلان در برابر اشیاء خام وطنی همچنین به کشورهای بیرون از مرز صادرات کرده می شوند. با توجه به سمت صنعت خوراکواری در نظر است که در 5 سال میبنده محصولات وارداتی بس کننده استحصال کرده شود. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر ولایت ختلان اخبار. جمهوری تاجیکستان در مرحله رشد استوار قرار دارد. در این زمینه در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختمان انشاءات گوناگون تعیینات بیشتر گردیده ساکنان ولایت در فضای آرام و آسوده مملکت زندگی دارند. گزارش همکارانمان در این خصوص. ولایت مختار کوهستان بدخشان در 13 ساله اخیر به طور شناخته نشونده رشد یافته. در این سمت اقدام‌های نیک از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان انشاءات موثر برای رشد ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه بنیاد گردیده. به این وسیله این منطقه مملکت همچون مکان رشد یافته اعتراف گردیده است. تنها در مدت 3 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان 743 انشاءات با طرح مؤثر و جوابگو به معیارهای بین المللی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. حالا کارهای ساختمانی در انشاءات برای خواجگی مملکت مهم، بنیاد نیروگاه برقی آبی سبزار، مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان، بیمارخانه‌های مرکزی، ساختمان ورزشگاه‌ها، برقرارکنی کوپروک، بنیاد بناهای موثر کاری برای کارمندان اداره و مؤسسه‌ها ادامه دارد. باید گفت که بنیاد نیروگاه برقی آبی سبزار از روی لایحه حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف شرکت پامیر انرژی و دستگیری مالیوی شریکان رشد عملی گردیده. حالا زیاده از 70% کارهای زمینی انجام داده شده. کشاندن خاک از موضع ساختمان زیرساخت و کندن کانال آبگذر با سرعت ادامه دارد. در این ردیف در جماعت دهات نوآباد ناحیه شغنان ساختمان ورزشگاه زمانوی با مرام جریان دارد. کارهای بنیادی در انشاءات از سال 2018 آغاز گردیده. با سبب وضع مالیوی کارهای ساختمانی به تأخیر گذاشته شده. از سال 2021 از نو به ساختمان شروع نمودند. مبلغ گذاری لایحه جمعیت دارای مسئولیتش محدودی بنیاد بوده. تامینات کارهای ساختمانی از حساب 15 نفر کارگران محلی به راه مانده شده است. ما شکرانه میکنیم که از ماه ایول ممکن است در آنجا جوانان کودکان که در نزد مکتب امین تالار ورزشی از طرف فیرمای ساختمانی بنیاد ساخته می شود به استفاده داده می شود و آنها با ورزش جلب کرده می شوند. برای این تالار ورزشی مبلغ‌های خیلی زیاد جدا گردیدند و این مبلغ‌ها پر استفاده می شوند و امین سالی که انا در کارگران امین محله که از محل هستند 12 نفر به امان ساختمان جلب کرده شده‌اند آنها امین تالار را به آخر می‌رسانند. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت شهر خاروق همچون مرکزی مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان به سابقه رشد نموده مبلغ گذاری به ساحه‌های گوناگون شهر خاروق افزون گردید و این باعث بنیاد و به استفاده دادن انشاءات تعییناتی گوناگون و پیشرفت دوچندی مرکز ولایت و سطح زندگی مردم گردید. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ مبارک شاه رستم برای برنامه اخبار از ولایت مختار کوهستان بدخشان. ادامه اخبار. در کتابخانه ملی تاجیکستان رونمایی شاهاثر ادبیات کلاسیکی تاجیکو فارس مавлоно ҷалолиддини балхӣ маснавии маънавӣ доир гардид. қабл аз маросими рӯнамоӣ намоишфурӯши китобҳои тозанашри нашриёти адиб аз ҷумла нашри нави маснавӣ муаррифӣ карда шуд. манучеҳри сулаймон ва меҳрӯзи ҷумъа гузориш медиҳанд. қабл аз ин тадбири муҳими фарҳангӣ дар саҳни китобхонаи миллӣ ба дӯстдорони фарҳангу адаби мамлакат намоишфурӯши китобҳои тозанашри адибони классику муосир аз ҷониби муассисаи нашриявии адиб манзур карда шуд. дар ин ҷо дӯстдорони китоб тавонистанд адабиёти лозимӣ аз ҷумла нашри нави маснавиро дастрасу харидорӣ намоянд. маросими рӯнамоии маснавии маънавии мавлоно ҷалолиддини балхӣ бо ҳузури сершумори аҳли зиёи кишвар, олимону адабиётшиносон, шоирону нависандагон, роғибони каломи баде, роҳбарияти вазорати фарҳанг ва намояндагони васоити ахбори омма сурат гирифт. дар маросими рӯнамоии ин шоҳасар маснавии мавлоно ҷалолиддини балхӣ зимни сухани ифтитоҳии роҳбарияти вазорати фарҳанг бо ёдоварӣ аз дастгирию таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти
ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки асарҳои пурарзишу мондагори адибони классику муосири тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ бо теъдоди бузург ба нашр расида дастраси дӯстдорони каломи баде гардидааст. далели ин гуфтаҳо маснавии мавлоно ҷалолиддини балхӣ аст ки аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар нашриёти адиб ба забони тоҷикӣ бо сифати баланд ва теъдоди 9500 нусха нашр шудааст. ин иқдоми нек ки ба ташаббуси сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллати мо доир мешавад, воқеан ҳам як падидаи хеле хуб дар саросари кишвари мо аст. маснавии маънавӣ ин шоҳасарест ки воқеан ҳам дар тамоми олам назир надорад. бо вуҷуди чанд маротиба нашр шудани ин асар, айни ҳол нусхаҳои дигари ин асар боқӣ намондааст барои шефтагони адабиёт, шефтагони маънавиёти адабиёти классикии мо ки хеле дар ҷустуҷӯи ин китоб ҳастанд ва китоб бисёр бо сифати баланд дар ду намуд нашр шудааст, ҳам нашри комил дар як мунтахаб ва ҳам дар 3 ҷилд ки воқеан ҳам ин падида қобили таҳсин мебошад барои худшиносии миллӣ, барои худшиносии инсон ҳамчун инсон. ин асар хеле ҳам муфид аст. дар ин тадбири фарҳангӣ оид ба моҳияти ахлоқию маънавии маснавии ҷалолиддин балхӣ олимону адабиётшиносон ва муҳаққиқон изҳори андеша карда нашри комили ин асари пурарзишро дар шароити феълӣ иқдоми шоиставу муҳим ва саривақтӣ маънидод намуданд. маснавии маънавии мавлоно ҷалолиддини балхӣ шоҳасари миллист ки имрӯз ҷаҳониён ҳатто ба он эҳтиёҷ доранд. маснавии маънавӣ аз бисёр ҷиҳатҳо барои мо муфид аст, аҳамиятнок аст. чопи нави маснавии маънавӣ нусха бисёр нусхаи олиҷаноб аст. аҳамияти маснавии маънавиро аҳли таҳқиқ дар он мебинем ки маснавии маънавӣ асарест ки созанда ба мардум таълими зиндагӣ медиҳад. дар тӯли зиёда аз 700 сол арзиши бадеии маснавӣ побарҷо монда дар мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон аз ҷумла дар аврупо ва амрико ба ҳайси яке аз ёдгориҳои бебаҳои адаби таърихӣ дар раванд ва таҳаввулоти адабиёт нақши созгор дорад. манучери сулаймон, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. дар иртибот ба болоравии бесобиқаи нархи маҳсулоти ғизоӣ дар бозори ҷаҳонӣ ва кам гардидани истеҳсоли он дар баъзе аз минтақаҳои ҷаҳон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ истифодаи мақсадноки замин ва захираи кофии маҳсулоти кишоварзӣ тадбири муҳим мебошад. гузориши маҳмадалӣ сафар. бо назардошти таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла ғала истифодаи мақсадноку оқилонаи замин дар ҳама шаклҳои хоҷагидории кишвар дар мадди аввал қарор дошта, бо ин мақсад беҳтарин навъҳои тухмӣ дар кишти имсолаи зироати кишоварзӣ истифода шудааст. майдони умумии кишти ғаладуна имсол дар мамлакат 289823 гектарро ташкил медиҳад ки ҳамзамон ҷамъоварии ҳосил дар майдони 75980 гектар ба анҷом расонида шудааст. имрӯз кишоварзони ҷумҳурӣ аз тамоми имкониятҳо истифода бурда баҳри таъмини амнияти узуқоварӣ ба ҳолати 17 моҳи июн аз майдони 289000 гектар, яъне ки дар бахши хоҷагии деҳқони ҷамъиятӣ 275000 тонна ҳосил ба даст оварданд ки нисбат ба ҳосилнокии он 39 центнер, нисбат ба соли гузашта 2 центнер зиёд истеҳсол гардидааст. новобаста аз ин пас аз ҷамъоварии ҳосили зироатҳои ғалладона кишоварзони ҷумҳурӣ дар майдони зиёда аз 40000 гектар киштакрӯи зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст ки махсусан кишти ғалладонагиё бошад дар майдони зиёда аз 25000, аз ҷумла 12000 гектар ҷувори мака, зиёда аз 5000 гектар шолӣ, зиёда аз 7000 гектар дигар зироатҳои ғалладонагӣ барҳам монда. рафти ҷамъоварии ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ дар замини обӣ айни замон сурат бахшида истодааст ва киштии такрорӣ пас аз ҷамъоварии ҳосили зироатҳои ғалладона хуб барҳам монда шуда истодааст. аз ҷумла имсол кишоварзон дар майдони 198717 гектар кишти гандум гузаронинданд ки аз ин 1583 гектар ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, 43926 гектар ба вилояти Суғд, 1169
923 гектар ба вилояти Хатлон ва 35968 гектар ба ноҳияҳои тобеи мамлакат рост меояд. ҳамзамон дар бархе аз шаҳр ноҳияҳои мамлакат дар рави ғала идома дошта, қисман дар минтақаҳои алоҳида ба анҷом расидааст. ба ҳолати имрӯза дар маҷмӯъ майдони 62316 гектар ғала ҷамъоварӣ гардид, ки дар вилояти Хатлон 49198 гектар, вилояти Суғд 5000 гектар ва ноҳияҳои тобеи мамлакат 8118 гектарро ташкил медиҳад. вобаста ба иқлим ва обу ҳавои минтақаҳои мамлакат ҳосилнокии ғала ба ҳисоб миёна зиёда аз 40 сентинер аст. кишти ғалладонро дар қиёс ба солҳои қаблӣ кишоварзон бо истифода аз шароити имконоти мавҷуда васеъ баро монда, дар асоси таҷрибаи андӯхта ва истифода аз тухмиҳои хусифату риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосилнокии онро бештар намудаанд. айни замон дар вилояти Хатлон махсусан минтақаи бохтар алакай анҷоми дарави ғала аст, дар минтақаи кулок боша ҷамъоварӣ идома ёфта истодааст ва дар ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ оғоз гардид ҷамъоварии ҳосили ғалладона. дар вилояти Суғдам дар баъза қисман шаҳр ноҳиё оғоз гардидааст дар заминҳои лалмӣ ва дар заминҳое ки водии Рашт бошад дар моҳҳои август дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар моҳи август сентябр оғоз мегардад. ҳосили имсола мо бо боварии комил метавонем гуфт ки мо зиёда аз 1,5 миллион тонна истеҳсоли ғалладонагиҳо, махсусан истеҳсоли гандуму ба зиёда аз 900 000 тонна дар назар дошта шудааст. ҳамон тавре ки маълум аст, болоравии бесобиқаи нархи маҳсулоти ғизоӣ ва кам гардидани истеҳсоли онҳо дар баъзе минтақаҳои ҷаҳон боиси нигаронии ҷиддӣ шудааст. мувофиқи арзёбии ташкилоти озуқаварӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид, вазъи ҷаҳон имсол ва соли 2023 боз ҳам вазнинтар шуда, шумораи одамоне ки ба хатари гуруснагӣ дучор мешаванд ба 220 миллион нафар баробар мегардад. ҳамзамон бо ин тибқи пешгӯии ҳамин созмон дар мавсими солҳои 2022-2023 истеҳсоли ғалладона дар ҷаҳон кам хоҳад шуд. дар ин давра истеҳсоли ғалладона дар ҷаҳон нисбат ба соли гузашта 16 миллион тонна аз ҷумла гандум 6 миллион тонна ва биринҷ 1,3 миллион тонна коҳиш меёбад. аз ин рӯ истифодаи мақсадноку оқилонаи замин ва гирифтани 2 ё 3 ҳосил тадбири муҳиму саривақтӣ буда дар истеҳсоли миқдори кофии маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намуда ҷиҳати захираи он низ замина хоҳад гузошт. дар миқёси ҷумҳурӣ майдони заминҳои назди ҳавлигӣ 215204 гектарро ташкил медиҳад ки 107489 гектараш заминҳои корами обӣ мебошанд. дар шароити имрӯза ҳар як самдори деҳқотро мебояд аз қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ оқилонаю самаранок истифода намоянд. гулчеҳраи Саттор аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш медиҳад. барои мардуми кӯҳистон ҳар қитъа замини ҳосилхез арзиши зиёд дорад. дар ноҳияи Тоҷикобод миқдори заминҳои назди ҳавлигӣ ҳамагӣ 2455 гектар буда, аз ин ҳисоб қитъаҳои замине ки ба гурӯҳи заминҳои корами обӣ дохил мешавад зиёда аз 1000 гектарро ташкил медиҳад ки ҳар ваҷабашро сокинони деҳот бо самар истифода мебаранд. қитъаи назди ҳавлигӣ мо 0.15 га мебошад. аз замин 0.15 га замини қитъаи назди ҳавлигӣ мо қариб 10 сотиқша кишти картошка да банд кардагием. ба замин дар лӯбиё кишт мекунем, помидор, бодиринг, ҳамаи чизе ки ба хоҷагӣ зарурат аст, мо ҳаминро кишт мекунем. аз замин 10 сотиқ картошкаи кишт кардагимон қариб 3 тонн ҳосил мегирем. аз замин агар 500 килоша барои захираи худ монем, 2 тонн зиёдтарша ба бозор барои фурӯш мебурем. ноҳияи кӯҳистони Тоҷикобод 48 000 аҳолӣ ва ҳамагӣ 1865 гектар замини корами обӣ дорад. мардумонаш зарурати таъмини оилаи хеш ва бозорҳои дохилиро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ба хубӣ дарк намуданд. барои оилаи худам, барои фарзандом, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагим, барои осуда зиндагӣ карданам да охиам меҳнат кунӣ, ором осуда зиндагӣ мекунӣ, бе ягон камбудӣ, бе ягон қарз давода зиндагӣ мекунӣ. картошка захира мекунем, каду захира мекунем, лӯбиё захира мекунем, пиёз захира мекунем. чизе ки дар зиндагӣ дар корай барои хӯрдан мо ягон чи бозор намерем, намехарем. фарҳанги аз ҳама баланди заминдориро мо дар ҷамоати деҳоти Ширинчашма мушоҳида намудем ки аҳолии ин деҳот
دهات می توانند از زمین‌های نزد حولگی همه محصولات ضروری روزگار را کشت، پرورش و استحصال نموده، اولا طلبات عائله خود، بعداً بازارهای داخلی را نیز با محصولات از جهت اکولوژی تازه وطنی تامین نموده، با این وسیله در آبادی روزگار خود سهم می‌گذارند. ساکن دهه شیرینچشمه ناحیه تاجیک‌آباد محمد اسحاق غفوروف از برکت مهنت روزگاری آباد دارد. او از زمین نزد حولگیش می تواند زیاده از 3 تن کارتوشکا، 5 تن میوگی و دیگر سبزیجات و لوبیاگی ها را استحصال نموده سال از سال زندگیش را آبادتر سازد. در دهات شیرینچشمه که از سطح بحر خیلی بلند است، اقلیم مساعدش برای استحصال کارتوشکا خیلی موافق است. در برابر کشت زراعت گوناگون سهمداران این دهات اساسی میوه و پرورش عائله‌های زنبوری اصل که یکی از ساحه‌های سردرآمد در شرایط کوهستان محسوب می‌یابد، منفعت خوبی اقتصادی می‌گیرند. در قیده نزد حولگی ما با بزمی کش کردن کارتوشکا با درخت‌های میوه‌دهنده است، از آن جمله سیب، نوک، خیلی گیلاس داریم، زردآلو داریم. برای فروش ما هر سال تخمین قریب 5 تن سیب با فروش می‌بریم و بازار جمهوری را برده می‌فروشیم که همه کمبودی زندگی را همین حساب تامین می‌کنیم. اگر زمین ما ثمرانок استفاده بریم، برای ما یگان مشکلی خرید کردن موادهای غذایی نمی‌شود، برای که همه چیز از استحصال خودمون هست. خواجگیداران در استحصال کارتوشکای با صفت تجربه کلان داشته، از نوهای بهترین این نان دوم اقتصادیات خانوادگیشون را مستحکم ساخته، از حساب فراوان حاصلی محصولات در برابر تامین سبد استعمالی امکان فراخ ذخیره 2 ساله محصولات را نیز مهیا می‌سازند. وابسته به دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت برای ثمرانок استفاده بردن هر قطعه زمین، ذخیره محصولات اولیه برای 2 سال آینده و وسعت معرکه کشتی تکراری زراعت کشاورزی امروزها در 8 جماعت و شهرک و دهات ناحیه قبادیان کارها با سرعت ادامه دارد. گزارش خدایدادی رجب و اسکندر سعید از ناحیه قبادیان. روند کشت تکراری سبزیجات و پالایش‌ها و زراعت‌های کشاورزی در ناحیه قبادیان با مرام ادامه دارد. همینک بعد جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها و سبزیجات و پالایش‌های بروقتی، ساکنان و خواجگیداران تمام جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه به کشت و کار زراعت‌های تکراری آغاز بخشیدند. جهت اجرای دستور و سپارش‌ها عاید سر وقت انجام دادن کشت تکراری زراعت‌ها، استفاده عاقلانه زمین‌های نزد حولگی و ذخیره نمودن مواد آذوقه‌واری امروزها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان صحبت و واخوری‌ها و تجربه‌کاری‌های عملی فهماندهی میان ساکنان ادامه دارد. در ناحیه قبادیان گروه‌های کاری در هر خانه هر یک شهروند عاید ثمرانок استفاده بردن هر یک پارچه زمین مصلحت و توصیه ها به مردم داده شدیم. طوری که مشاهده گردید در هر یک خانه در هر یک خانه شهروند با مقدار 500 تا 600 ظرف‌های شیشگی برای ذخیره زمستان محصولات‌های گوناگون ذخیره گرده ایستاده است. طبق اطلاع دورنمای کشت تکراری در ناحیه قبادیان 7800 گکتار را تشکیل داده تا امروز در همه بخش‌های ساحه کشاورزی در مساحت زیاده 3000 گکتار محصولات گوناگون کشت کرده شده است. از جمله رهبریت کوپراتیو استحصالی تخم پروری اوستای ناحیه بعد جمع‌آوری غله‌دانگی‌ها با کشت تکراری جواری مکای دان و لوبیاگی‌ها آغاز بخشیده تصمیم دارند که معرکه کشت دویمباره را پیش از مهلت اجرا نمایند. ثمرانок استفاده بردن زمین وظیفه هر یک دهقان یا رهبر خواجگی میباشد. چقدر که عین حال مشاهده کرده شدیم بعد جمع‌آوری حاصل اول کشت تکراری را براه ماندیم. جواری مکای دان یا که ماش لوبیاگی ها استفاده میبرند. در ماه آگوست کشت تکراری سیوم براه مانده میشود که در آن بخ میوه ها اساسا لبلبان، شلغم، کارتوشکای تیرمایی کشت گذرانده میشود که این 3 مرحله را در بر میگیرند. در برابر دیگر بخش‌های ساحه جمع‌آوری حاصل و کشت تکراری در قیده‌های نزد حولگی ساکنان ناحیه قبادیان سرعت تازه پیدا نموده است. ساکنان دهه سید نظر خدایقلوف جماعت دهات تخت سنگین زمین‌های نزد حولگیشان را مقصدناک استفاده نموده از این حساب برای فصل زمستان محصولات خوش‌صفت را ذخیره می‌نمایند. در این شب روز ساکنان با کارکرد میوه و سبزیجات شروع کرده از محصولات استحصال نموده خود به آماده کردن افشوره و خورش‌ها مشغول می‌باشند.
тавре мушоҳида гардид, инчунин занҳои деҳот дар амбору таххонаҳои манзилҳои истиқоматӣ маҳсулоти консервагӣ, лобиёдонагиҳо, картошкаву пиёз ва ғалладонагиҳоро захира карда истодаанд. дар як сол ҳаракат мекунем 3 ҳосил гирем. ҳама маҳсулота назди хавлигӣ тамарқи хидмо мебурем. ҳамиҷа бироварда хидмо мақсад банка рост мекунем, варени мекунем. ҳай замино монед гандум шунодим, гандума ҷамъ кардем, ҷав шунодим, ишам гирифтем, каҳ дорем, самакаҳ майда дорем, ҳама чиз дорем. сокинони деҳаи Сайдназар Худойқулов заминои назди ҳавлиша самаронок истифода бурда истанд. мана помидор, макка, ҳама чиз корида лубию амхел чизо самаронок истифода бурда истанд. ҳамин ҳисоб сатҳи зиндагишу хеле нағз. аввалон оилаи худшро таъмин мекунад, баъд мондагиша бозорҳода рафта савдо мекунам. дар маҷмӯъ сокинони ҷамоатҳои деҳоти Эшмурон, Ниёзов ва Утақара Назаров низ ба истифодаи самараноки замин ва гирифтани ҳосили фаровон диққати махсус зоҳир карда, дар баробари босамар рӯёнидани маҳсулоти гуногун аз қидаҳои наздиҳавлигӣ, инчунин аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. ҳамин аст ки дар ҳар як манзили истиқоматии сокинон барои бемушкилӣ паси сар намудани фаслҳои сол ба таври кофӣ маводи ғизоӣ захира карда шудааст. замини назди ҳавлигимона кишти терамоҳи картошка киш карда будам. ҳосили ина хуб рӯёндем. ина барои хӯрока захира кардам. ина як қисми дигариша тухми барои кишти такрорӣ шинондан ба захира дорем. кишти такрории шолӣ дар соли ҷорӣ 1000 гектарро ташкил медиҳад ки ҳамакнун деҳқонон ба кишт ва обу ғизодиҳии он машғуланд. дар ин баробар кишоварзон дар раванди кишти такрорӣ майдони 40 гектар чормағзи заминиро низ ба роҳ мондаанд. то имрӯза аллакай дар майдони 3832 гектар замин кишти такрорӣ гузаронда шуд ки ин асосан ғалладонагиҳо, сабзавот, полизиҳо ва хӯроки чорво мебошад. кишоварзони ноҳияи Қободиён дар ин мавсим дар майдони 7317 гектар кишти пунбадона гузаронидаанд. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки сабзишу рӯиши ниҳолони ин зироати техникӣ хуб арзёбӣ гардида, аллакай ба гулкуниву сарчинкунӣ расидааст. мутахассисон итминон доранд ки имсол ҳосилнокии заминҳои пахтаро ба натиҷаҳои рекордӣ хоҳанд расонид. қобили зикр аст ки дар радифи вусъати маъракаи дараву ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо, деҳқонону хоҷагидорони ноҳия дар шароити хирману саҳни ҳавлиҳои истиқоматӣ ба хушккунии навъҳои гуногуни меваҷот машғул мебошанд. бо дар назардошти талаботи бозорҳои дохилу хориҷи кишвар ба хушкмеваи хушсифати ноҳияи Қободиён, сол аз сол ҳаҷми коркарди онро ба маротиб зиёд намуда, барои талаботи зимистонаи оилаҳои худ ва дар мавсими сардиҳо таъмин намудани бозорҳои дохилии кишвар даҳҳо тонна хушкмеваи хушсифатро омода месозанд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин имсол нашонамои ғалла, картошка, сабзавот, лубиёгиву полизӣ натиҷабахш буда, ҳосили майдони боғҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ фаровон арзёбӣ мешавад. барои таъмини талаботи сокинони ноҳия, аҳолӣ заминҳои наздиҳавлигиро самаранок истифода мебаранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон зироати ғалладонагӣ дар ду мавсим ва бо фарорасии фасли баҳор бошад, картошка, лубиёдонагӣ ва сабзавоту полезӣ киш карда мешавад. дар ноҳия майдони кишти зироати ғалладонагӣ 8293 гектар, картошка 165 гектар, сабзавот 25 гектар ва полезӣ 40 гектарро ташкил медиҳад. барои оқилонаи самаранок истифода бурдани заминҳои корам, зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини талаботи сокинон бо маводи ғизоӣ аҳли заҳмат дар баробари майдони кишти хоҷагиҳо, қидаҳои наздиҳавлигиро низ пурсамар истифода бурда, дар он парвариши якчанд номгӯи маҳсулотро ба роҳ мондаанд. картошка кардагим, лубиё кардагим, савзӣ кардагим, бодрин кардагим, то ба самар расидани дарахтҳои гелос байни ҳамира мо истифода мебарем. соли гузашта дар байни ҳамин дарахтҳо мо ба миқдори 600 кило картошка шонем ки аз ҳамин 5 тонн картошка гирифтем. эҳтиёҷоти худро 100% таъмин мекунем. ин сол мо байни қаторора лубиё кардем. ҳичи набоша як 500 кило лубиё метавад ки 6-7 ҳазор. аз ҳамин мо фоидаи тоза мебинем. 16 тонна гелосе ки мо дорем ва ғайр истеъмоли худмону мисол ки дигар шахсҳо ва ҳамсоя давай мекунем, бо на камтар аз 20 ҳазори дига аз ҳисоби ҳамиёб фоидаи нағд мебинем. дар ин қидаи наздиҳавлигӣ дар ҷамъияти деҳоти Шӯрободи ноҳия
که مساحت آن 601 زمین را تشکیل می‌دهد باغ اینتنسیوی بنیاد گردیده در آن 255 بیخ نیولیس پرورش کرده می‌شود. برای تامین احتیاجات ولایت با مواد غذایی در بین قطار باغ با اصول آبیاری قطرگی، لوبیا دونگی و سبزوات پرورش کرده می‌شود. در جماعت شوراباد میدان عمومی باغ‌های اینتنسیوی عین زمان 6 گکتار بوده، مساحت 2 گکتار آن در قیده‌های نزدیاولگی ساکنان بنیاد گردیده است. باغ اینتنسیوی کردگیم در دهه تودانی 1 گکتار زمین داریم. از همین 50 سازی شب برای یتیما باغ کردگیم. از باغمون به ثمر رسیدگی سال گذشته به مقدار 500 کیلو سیب برده در یتیمخانه‌های جمهوری شهر کلوب سپردیم. این سال مقصد داریم که از این زیادتر خوب برده به همین یتیمخانه‌ها سپاریم. به اندیشه متخصصان امسال نشونمای غله، کارتوشکا، سبزوات و پولیزی و دیگر نوع‌های زراعت‌ها خیلی خوب بوده. امید است که اهل زحمت از آن حاصل فراوان به دست خواهند آورد. امسال در همه دهات نوحه جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا با مرام ادامه دارد. برای دوره تیرما و زمستان سال‌های 2022-2023 شوارزان و ساکنان دهات نوحه اقدام گرفتند که حساب علف‌های طبیعی، میدان زراعت خوراک چاروا و غله‌دونگی‌ها علاوه بر نقشه خوراک چاروا جمع‌آوری و ذخیره نمایند. در نوحه شمسین شوین کشت زراعت خوراک چاروا از 284 گکتار را تشکیل می‌دهد. از حساب کشت غله‌دونگی و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی باید 39650 تن خوراک چاروا ذخیره نمایید. در نوحه با ابتکار مقامات اجرا کننده دولتی برای ثمرناک استفاده بردن میدان‌های کشت، نگاهبین حالت باغ‌ها و ذخیره 2 ساله محصولات نیاز جامعه گروه کاری تأسیس داده شده. در همه دهات با اهل زحمت و ساکنان کارهای فرماندهی را انجام می‌دهند. محض این تدبیر امکان داد که قیده‌های کارم نزد تشکیلات مؤسسه نیز مقصدناک استفاده شده. در آنها کشت کارتوشکا شروع از ماه فوریه تا ماه می به طور مرحله‌ای گذرانده شده است. در قطار زمین‌های نزدیکی در قطار باغ در میدان 8 گکتار در زمین‌های تشکیلات مسئله مرکزی حدودی جماعت کارتوشکا کشیده می‌شود. امروز نشونمای کارتوشکا هم خوب است. در نوحه شمسین شاهین اهل زحمت مسئله از زغیر و لوبیا دونگی نیز حاصل دلخواه به دست می‌آورند. امسال طبق دورنما در میدان 150 گکتار زغیر و 481 گکتار لوبیا دونگی کشت کرده شده است. در جماعت دیوت شروبان با فقه ترکیب کشت و نقشه در میدان 26 گکتار کشت نخود گذرانده شده است. ساکنان و خواجگیداران نوحه حساب اجرای دورنمای ترکیب کشت زراعت‌های کشاورزی و استفاده با ثمر قیده‌های کارم آبی نزدیاولگی اقدام گرفتند که در برابر تامین فراوانی بازار استعمالی احتیاجات خویش را برای 2 سال پیش‌آمد با غله، لوبیا دونگی و دیگر نوع‌های محصولات تامین نمایند. برای رشد ساحه چاره‌داری باشد باید از نقشه پیش‌بینی شده بر زیاد خوراک چاروا جمع‌آوری و ذخیره کرده شود. соли ҷорӣ кишоварзони ноҳияҳои лахш, рашт, тоҷикобод, нуробод ва асангвор дар майдони 7504 гектар картошка кишт намуданд ки нисбат ба соли гузашта зиёд мебошад. гузориши Эдигули Маҳмуд аз минтақаи Рашт. картошкапарварӣ соҳаи асосии кишоварзӣ ба шумор рафта, тавлидгари яке аз ғизоҳои зарурии дастархони мардум нони дуюм ба ҳисоб меравад. ин аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки аз ҳар як порча замини мавҷуда самаранок истифода бурда майдони кишти картошкаро ҳамчун зироати муҳими истеъмолӣ зиёд намоянд. зеро қариб 40% истеҳсоли картошка ба ноҳияҳои лахш, рашт, тоҷикобод, нуробод ва сангвор рост меояд. ноҳияи лахш яке аз калонтарин ноҳияи картошкапарварӣ ба шумор рафта, деҳқонон давра ба давра майдони кишт ва истеҳсоли картошкаро зиёд карда истоданд. аз ҷумла соли гузашта дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 102 000 тонна картошкаи хушсифат истеҳсол карда шуд ва ин рақам соли равон боз ҳам бештар мегардад. имрӯзҳо деҳқонони ноҳияи лахш тибқи дурнамо дар майдони 3150 гектар ба нақша гирифта шуда буд. имрӯз айни ҳол нақша пурра ва барзиёд иҷро шуд. деҳқонони ноҳия тасмим гирифтанд ки боз кишти картошкаро давом намуда дар талу теппаҳо дар айлоқҷойҳо боз киштро давом диҳем.
ساکنان ناحیه لخش استفاده عاقلانه زمین را به منفعت اقتصادی هر یک خانواده معنیداد کرده از زمین های در اختیارشان بوده ثمرناک استفاده میبرند تا میدان کشت زراعت و استحصال محصولات را زیاد کنند. سال جاری از حساب برنامه های پیش بینی شده حکومت جمهوری تاجیکستان در موضع دشت بی‌آب ناحیه رشت ساختمان کانال انجام یافت. با آبیاری شدن زمین ها در حدود جماعت دهاتی هایید میدان کشت کارتوشکا هم افزود. در حدود جماعت دهاتی های تا امروز 450 هکتار کارتوشکا در تمام شکل های خوجگیداری کشیده شده است. الکی به مردم امروز اقدام گرفتگان در همون چراگاه ها در بلندی ها در همون جا کشت کارتوشکا رفته شده است. تا همین دوره سال جاری کشاورزان ناحیه رشت در مساحت 1622 هکتار کارتوشکا کش کردند. با گفت دهقانان صاحب تجربه با مقصد اجرای هدایت‌های پیشوای ملت از هر یک پارچه زمین موجوده عاقلانه استفاده میبرند تا مساحت کشت و ذخیره زراعت‌ها باز هم بیشتر گردد. ما کارتوشکا پروری رو ترقی داده در خوجگی دهقانی ما زیاده از 2.5 هکتار کارتوشکا شنوندیم که نشونامای کارتوشکا حاضر بسیار خوب می باشد. کارتوشکا نشونامایش خوب می باشد. کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد با مقصد تامین احتیاجات خود و بازارهای کشورمان با محصولات خودی از زمین‌های در اختیارشان بوده عاقلانه استفاده می‌برند تا میدان کشت را از نقشه زیاد اجرا کنند، زیرا طلبات اهالی با کارتوشکا افزوده ایستاده است. کشت اساسی زراعت اساسی ناحیه تاجیک‌آباد این کارتوشکا می باشد. 2086 هکتار در همه شکل‌ها به نقشه گرفته شده است. از ساختار کشاورزی باشد 930 هکتار که تا به امروز از بعد هوای مساعد ثمرناک استفاده برده کشت کار را در همه شکل‌ها پورا به اجرا رساندند و دهقانان ناحیه تصمیم گرفتند که در ناحیه تاجیک‌آباد باد و هوا اقلیمش که مطابق برای کشت کارتوشکا می باشد 6 موضع کوهی که برای کشت کارتوشکا موافق می باشد داریم. در موضع‌های کوهی باشد حالا هم کشت دوام دارد. سال روان ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد در زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی ده‌ها نمود زراعت را کشت نموده. نشأ و نمای زراعت‌ها خیلی هم خوب می باشد. خوجگی دهقانی ما 1 هکتار است. در 60 سوتیق گندم کردگیم 40 سوتیق کارتوشکا. باوری دارم که 2 ساله 3 ساله خوراک ما چخیلی که جناب عالی پیشوای ملت گفتن ذخیره میکنیم و زیادتیش با بازارهای ناحیه و بیرون از اون با فروش میبریم. با مقصد زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزان ناحیه سنگوار نیز سال جاری در مساحت 1103 هکتار کارتوشکا کشت نمودند. در حدود جماعت‌های دهات استفاده عاقلانه زمین‌های دومنکا و بین قطارهای نهالان باعث آن شد که دهقانان ده‌ها نمود زراعت‌های کشاورزی را کشت نمایند. سال جاری با تعمیر کانال 50 سالگی تاجیکستان کشاورزان ناحیه نورآباد توانستند که در موضع سریقاش و پنداوچه میدان کشت کارتوشکا را نسبت به سال گذشته زیاد کنند. از همه مهم اهالی با درک مسئولیت دستور و هدایت‌های پیشوای ملت را سرمشق کار خود کرده از زمین‌های در اختیارشان بوده عاقلانه و ثمرناک استفاده می‌برند تا استحصال محصولات افزاید. اینک کشاورزان ناحیه‌های منطقه رشت در مساحت 7504 هکتار کشت کارتوشکای پیش بینی شده را انجام داده. با مقصد عملی شدن هدف‌های امنیت آذوقه‌واری اهالی از هر یک پارچه زمین‌های باقی مانده ثمرناک استفاده می‌برند تا استحصال محصولات باز هم بیشتر و فراوان‌تر شود. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. در خوجگی‌های کشاورزی شهر استرافشان صرف نظر از شکل مالکیت میدان کشتی کارتوشکا بسه و حاصلناکی بلند گردانده می شود. گزارش مضبوط بابازاده دایر به تجربه ثمرناک کارتوشکا پروری از شهر استرافشان. جهت خاتمه بخشیدن به واردات کارتوشک آذوقه‌واری از خارج کشور کشاورزان همین شکل‌های خوجگیداری شهر استرافشان دوره به دوره میدان کشاورزی و حاصلناکی مزرعه‌ها را بلندتر گردانده ایستادند. نظر به معلومات آماری سال روان در همه شکل‌های خوجگیداری شهر در میدان 3384 هکتار کشت کارتوشکا دایر کرده می شود که نسبت سال سپری شده 350 هکتار زیاد است. از این مقدار
2450 گکتر در خواجگاه‌های دهقانی جماوی انفرادی و اولوی تجارتی شهر و 935 گکتر دیگر در قطعه‌های نزدیاولگی ساکنان 10 جماعت دهات کشت کرده می شود. وسیع‌گردانی میدان کارتوشکا و افزایش حاصلناکی مزرعه‌ها سال روان بیشتر در کاپیتال‌های استحصالی تجارتی و خواجگاه دهقانی انفرادی و اولوی جماعت‌های دهات چورباغ، قلعه کلان، جوکندک، قلعه بلند و نوفراج که اقلیم و آب و هوای مساعد کارتوشکا پروری دارند با مشاهده می‌رسد. کشاورزان 991 عدد خواجگاه دهقانی جماعت دهات چورباغ با رعایت قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکی و استفاده از تخم‌های خوش‌صفر محلی در میدان نزدیک 1000 گکتر کشت کارتوشکا گذراندند که عین حال سراسر سبزیده و به دلها سرور می‌بخشد. دهقانان امروز معرکه آبیاری میدان‌ها را راه‌اندازی نموده مقصد دارند که از هر گکتر زمین نه کم از 280 سنتنری حاصل به دست آورند. در جماعت دهات مذکور که زمین‌های کشت‌شونده‌اش از سطح بر در بلندی 1520 متر جایگیرند، الحال کارتوشکا چنانی با مرام ادامه دارد. خواجگیداران دورنمای سال روان را که از کشت و پرورش 840 گکتر میدان کارتوشکا عبارت بود سربلندانه به اتمام رساندند که نسبت دورنمای سال سپری شده 90 گکتر زیاد است. سهامداران خواجگاه دهقانی جماعت دهات چورباغ بر علاوه دورنمای امساله باز در میدان 380 گکتر از حساب مزرعه‌های للمی کشت با برکت کارتوشکا گذرانیدند. زیرا اندازه آب پالیزی 10 چاه عمودی سالهای آخر کافته و مورد استفاده قرار گرفته و 113 چاه موجوده در مجموع 2214 لیتر در هر ثانیه را تشکیل داده. کارتوشکازار 380 گکتر مزرعه‌های للمی را میتواند شاداب گرداند. امروز معرکه شناندن تخم‌های اعلی‌صفت کارتوشکا از حساب آبیاری زمین‌های للمی در خواجگاه‌های دهقانی جماعت دهات چورباغ با اوج تازه ادامه دارد. نشونمای تخم‌های الیتی و ریپرودوکس یکم کارتوشکا این زمان در قطعه‌های نزدیاولگی ساکنان 10 جماعت دهات شهر استراوشان نیز نظررس است. ساکنان با مقصد به دست آوردن حاصل فراوان و باز هم بلندتر گرداندن سطح زندگی خویش و پرورش آبیاری و آذوقه‌دهی کشتزار شغل می‌ورزند. مضبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. راه پرافتخوره که تاجیکستان صاحب استقلال تحت راهبری ثابت قدمانه پیشوای ملت تعیین نموده است با 100 ساله‌ها برابر بوده. ماهیت این سبق تاریخی باید به نسل‌های آینده همچون راهنمای زندگی آموزانیده شود. با این مقصد پیوسته در بین ساکنان خصوصا قشر فعال جامعه زنان و دختران صحبت و واخوری‌ها گذرانیده می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. در شهر دوشنبه با تشبث کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه همایشی بانوان پایتخت تحت عنوان خوشبختی مادران از استقلال است برگزار گردید. ذکر گردید که وظیفه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و اعضایان آن در ارتباط با فضای بسا مرکب و زود تغییر یابنده جهان معاصر، وضع ژئوپلیتیکی سیاره و منطقه، افزودن تمایل و خطرهای تروریسم، اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی در منطقه از آن عبارت است که برای تحکیم استقلال دولتی، ثبات و امنیت ملی، وحدت ملی، یگانگی خلق تاجیکستان و رشد جامعه شهروندی همیشه تلاش نمایند. در این زمینه وظیفه جانی و قرض وجدانی هر یک شهروند وطندوست کشور، بخصوص زنان اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است که مسئله حفظ دولت و دولتداری، تامین امنیت کشور و نگاه داشتن ثبات و آرامی جامعه را برتر و بالاتر از همه ارزش‌ها گذارند. امروز زنان واقعا هم یکی از قشرهای فعال جامعه ما امروز هم قدمی جامعه هستند و خوشبختانه در تمام ساحه‌های اداره‌کنی حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور عزیز زنان فعالانه شرکت می‌کنند. همچنین تاکید گردید که تجربه رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون پیشوای صلح‌آفر و پرزیدنت محبوب ملت در تحکیم حاکمیت دولتی و پایداری استقلال و وحدت ملی برای ما یک مکتب بزرگ حیات و سبق ناتکرار دولت و دولتداری، مرحله عبرت‌آموز رسیدن به صلح و وحدت ملی، یک قدم جدی رو آوردن به نقشه‌های عظیم آفرندگی میباشد که هدف‌های بزرگ آن با تقدیر نسل‌های آینده پیوستند. در آخر یک قطار اعضای فعال حزب با سپاسنامه و افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. با مقصد تطبیق استراتژی ملی آید به نظارت مواد نشاور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 از جانب اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری راه اندازی می شود.
гузориш аз вилояти хатлон дар ин хусус. дар ҳамоише ки таҳти унвони ҷавонон зидди маводи нашъаовар дар театри мусиқӣ мазҳакаи ба номи Атто Муҳаммаҷонови шаҳри Бухтар доир гашт, намояндагии агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту муассисаҳо, ҷавонону наврасон ва варзишгарон ширкат доштанд. роҳандозӣ шудани корвони зидди мухаддиротӣ 2022 низ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки дар ин замина амалӣ мегардад ва дар ин самт бояд ҳар як сохтору мақомоти вобаста бо дарки баланди масъулият корбарӣ намояд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, пешгирии ҷавонон аз ҳар гуна омилҳои номатлуб, аз он ҷумла истеъмоли маводи нашъаовар, пешгирии он ба ҳисоб меравад. корвони зидди мухаддиротӣ таҳти шиори ҷавонон зидди маводи мухаддир боз дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар кори худро идома медиҳад. бо вуҷуди корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тадбирандешиҳо дар вилояти Хатлон давоми 3 моҳи сипаришудаи соли 2022 46 ҷиноят марбут ба маводи нашъаовар ба қайд гирифта шудааст. гуфта шуд ки дар ҷомеаи имрӯза шахсоне побанди ин зуҳуроти номатлуб мегарданд ки роҳан иродаи заиф дошта дониши кифоя ва тафаккури амиқу дақиқ надоранд. мутаассифона нашамандӣ чун зуҳуроти номатлубу ношоиста ҷомеаи инсониро фаро гирифта ба яке аз мушкилоти глобалӣ мубаддал гардидааст. ҳарчанд мубориза зидди ин зуҳуроти марговар пурзур мегардад, ҳамоно ҳастанд ашхосе ки хариду фурӯш ва истеъмоли ғайриқонунии маводи нашъаовар даст доранд. дар ҷараёни ин чорабинӣ дастаҳои ғолиб беҳтарин иштирокдорон аз тарафи ҳайати ташаббусгорон бо медалу ифтихорномаҳо, ҷоми мусобиқаҳо ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуданд. мавзӯи дигар, дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кулуб муаррифии дастовардҳои хатмкунандагон ва имконияти ба кор таъминкунии онҳо баргузор гардид. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кулуб. дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кулуб чорабинӣ таҳти унвони муаррифии дастовардҳои хатмкунандагони донишкада ва имкониятҳои ба кор таъминкунии онҳо баргузор гардид. дар чорабинии мазкур дастовардҳои хатмкунандагон ба маърази тамошо гузошта шуда буданд ки меҳмонон аз ин дастовардҳо аз наздикӣ ошноӣ пайдо намуданду ба онҳо баҳои баланд доданд. мақсад аз баргузории чорабинии ин муаррифии дастовардҳои хатмкунандагон аз наздикӣ огаҳӣ пайдо кардани намояндагони корхонаи муассисаҳо, шиносоии корфармоён бо хатмкунандагони фаъол оид ба ҷалб гардидани онҳо ба ҷои кор мебошад. намояндагони корхонаи муассисаҳо баромад карда аз фаъолияти корхонаҳо маълумот дода оиди ба кор таъмин намудани онҳо андешаҳои хешро иброз доштанд. барои мондани ҳамкориҳои судманд бо мақсади таъмини занҷираи таълим, илм, истеҳсолот ва татбиқот миёни корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мавқеи асосиро ишғол менамояд. бо мақсади дарки муҳимияти мавзӯъ, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва касбияти мутахассисони ояндаи соҳа, тақвият бахшидани заминаи таҷрибавии озмоишӣ, татбиқи дастовардҳои нави илм дар истеҳсолот, донишкада дар назди як қатор корхонаҳои саноатии шаҳру минтақаи Кулуб филиалҳои кафедраҳои тахассусиро бо ҷалби мутахассисони ин корхонаҳо таъсис доданд. аз ҷумла барои ихтисосҳои соҳаи саноати сабук дар корхонаҳои Кулуб Текстайл, ресандаи Кулуб, Ваҳда Текстил, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ориён Рустам, раёсати кумитаи бехатарии озуқавории минтақаи Кулуб, раёсати стандартизатсия, метрология ва нозироти савдои минтақа, комбинати шири шаҳри Кулуб, барои ихтисосҳои муҳандисӣ бошад ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди иқлим, Сомон таҷҳизот, барои ихтисосҳои соҳаи дорусозӣ дар назди маркази барқарорсозии саломатии шаҳри Кулуб таъсис доданд ки донишҷӯён имконият доранд дарсҳои амалӣ, таҷрибавӣ ва таҷрибаомӯзии худро дар ин корхонаҳо анҷом доданд. натиҷаи илмию таҳқиқотии устодону донишҷӯён барои татбиқи онҳо дар истеҳсолот тавсия карда мешаванд. дар донишкада ҷиҳати амалишавии ҳадаф стратегияҳои давлатӣ конференсияи ҷумҳуриявӣ доир ба ҳалли масъалаҳои хоҷагии қишлоқ доир гардид ки дар он олимон, мутахассисон, кордонон аз дохил ва хориҷи кишвар баромад карда ҷиҳати ҳалли масъалаи соҳаи кишоварзӣ фикру ақидаҳои худро пешниҳод карданд. ин ҳамоишҳо албатта ки
мусоидат ва замина мегузорад барои таъмини амнияти озуқовории мамлакат ва инчунин амалишавии ҳадафи ниҳоии ҷумҳурии тоҷикистон ки саноаткунонӣ бо суръати кишвар мебошад. маврид ба зикр аст ки чунин тарзи коргузорӣ метавонад дар ҳалли масъалаҳои зарурӣ вобаста ба соҳаи илму маориф ва пеш аз ҳама дар тайёр намудани мутахассисони рақобатпазири замони нав мусоидати комил намуда дар амалӣ гардидани ҳадафҳо ва барномаҳои стратегии кишвар аз ҷумла барномаи 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 саҳми арзанда гузорад. раҳматалӣ назри, сорбони қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.